Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Dayta ka, kas kay ladon niya iti kastangar aramidan niya. Adda kayo magayaman, Auntie Jonah. Anya ti aramidam si Kavina. Asino tinangibaga amabalin mo ti agilad, ah? Madi nga mintirik na, Auntie. Sa maysa, nakalabakan nakaluto akmatan iti kaninyo. Agin sasakit ka man ako nakon. Saan asyak ti drama am akasta, ah? Ay, saan, Auntie? Talaga lang ang ama ditirik na. Tumakder ka di tata mapankagsagat iti paraangan. Nagsagadak itayan, Auntie. Adda nga rudmanen nat nagabulbulong. Mapan mo sagadan tapno na dalos ti paraangan. Anya kalakit di mutan bakit? Apay manan. Anya manan tinaysawang ko adi mo nagustuhan si ka Percival. Ay na, madlaw ama ditirik na ti ka anakam. Taimbaon mo pa ilang agsagad iti paraangan ket nagsagad nga ruden. Rumbang laang agtrabaho da ita Avina. Tadata ti mang pakpakan ken kuana. Sa maysa, libre ti panagnaen na dito'y balay. Iso arumbang laang nga itrabahuan na. Kay sumuter aramidin na. Kat numat maturog itay simang petak. Nagmayat ti ilad na sika. Madi ka nung aro tirik na na. Kin apay ayang nga agungot ka ket pinaramid na mo ti trabaho na dito'y balay. Kita ni, nagdalos ti salas kan kusina, oh. Ay nawaw. Pat-pat tsumat, masakit day dya a tao. Ay, anak ti kabsat mo ni Vina. Ngam kastakid din ti tratom kan kuana. Gaputa kayat ko amasuruan day dya nga ubing. Iti kinarigat ti biyag, saan amabalin nga agsadot-sadot. Nakapigpig samot ti saom itay, Mari Jonah. Na, manggagayam dito'y ayan niyo, Marilane. Katwan mo't Mare. Anyat napasamak ayan. Masurunak nga ron iti kaanakak, Mare. Ay nawaw. Adda ka di kalukwan an aramidan ti kaanakam, Mare. Ay, no ammum laeng, Mare. Pimudot ti ulok, idinasang petaka na kailad laeng. Agasam, kasladon niya. Nakitak mo't ang naglaba kan nagdalos itay awan ka, Mare. Wen ang pilpil yun na nga ro ti aramiden na, Mare. Day taman ti jak magustuhan iti dayjay Avina. Ay kat ano sa makasarita ti kaanakam, Amare. Di mo bugkawan, taamangan numaupay. Ay nawaw. Agtrangkaso kan samot dan, Vina. Ay, huwag nga rod, Antilani. Madiat talaga tirik na. Panag ko na, kat kasapulam ti aginana. Saan mo't amabalin? Taamangan numakaungat ni Auntie Jonah kanyak numaturugak. Kat aldaw, Auntie. Ay, gayam. Adda kadila ko yung agas ti trangkaso di ta, Antilani. Adda mo't, Vina, basang. Ikanak man iti talo at tableta, Ante. Kita aywanam ti salunat mo. Narigat ti agsakit ita panawon. Sapay adayo ka kadagiti dadakkel mo. Awan mat maaramidak, Ante. Nasken nga anusak ti makipagnaed ka da, Auntie Jonah. Tapno makatipidak. Kayat kumat ti makapagturpos iti panagadal ko. Sapay la kumata dumteng tumot day tangaal daw, basang. Kan sapay la kuma, tamakita mo't ni Antim dagiti sakripisyom. Kontrabida ka ngamin iti istoryana. Sa dino tinaggapwam si Kavina.
iti tersena ni Auntie Lani, Auntie. Ay nawaw, awan man lati ko na nga agpakada ka. Anya man ang tinaramid mo, ijay. Nakita kami nga da kasarsarita yung iti cellphone nyo itay, Auntie. Napanak lagi matang iti agas ko. Ala, mangan kamot nga rudan, taagsakdo ka pa'y inton madamdama. Wan, Auntie. Aginaw kamot laang. Jak kayat amapunpundo ti plato iti lababo. Wan, Auntie. Kano umay agsinger ni Mari Susana inton madamdama. Itid mo na ito'y kankwana. Wan, Auntie. Rumwarak labit. Sikapay lati makaammo dito'y balay. Kita emet ti aramidem kunakmanan. Siyaklatan ti aginaw, Uncle Percival. Sana bale, tawan mo ti Aramida. Siya kun, madlaw ang matitirik na, kaanakan. Sigurado ang makaungot ni Auntie kanyak no kastala ang Uncle. Siya kun ti makamong agpalawag ti ni Antim. Diyak kaya't tiriri, Uncle. Agi na nakakid di. Ang mga no kumaro day tarikrik na. Diyak kaya't apanunutan ni Manong Ricky, abay-bayaan ka ditoy. Ay nawaw, anya ti aramidem si ka Percival. Ay, kunya ka laki din. Kit-kita mga gininaw do tao. Apay asika ti agin innaw. Sa dino ti ayan day Javina. Ay, hindi mo man pagpupulutan ti kaanakam. Madi nga ron tirik na na. Arti na laeng day ta kunak lang arudan. Kasano no kumaro ti trangkaso nakit maamuan ni Manong Ricky. Amangan no panunutan na abay-bay anta ti kaanakan ta. Saan ang nagganday ta Avina dito'y balay tapno agnam ay? Ay na, bakit? Kas makita mat, naggagat nga ubing. Aramidin namat amin nga ipaaramid mo. Itala di makapagtrabaho at amadi nga rod tirik na na. Agpudno ka man kanyak, Percival. Ada samat relasyon yo, iti ka anak ka. Ay nawaw. Ay, Jack amukin ka. Jack amo, no apay amasapol nga ikam iti dakas akay papanantikin na imbag ko iti anak ti kabsat mo. Tapno ibagak kang kanya. Napadasak mo tinakipagnaid ka dagiti kabagyak. Iso ang maawatak ti kaanakam. Ada istorya akan ka, Marilane. Ay nawaw, anya day ta, Mari Jonah. Talaga saan ang mapagtalkan day dyan aka anak kak, Mari. Imay kansamot manan, tapno umay mo imarites ti ka anak ka, Mari. Kasanumat, Mari. Itay simbang putak. Nadanunakit din nila kay kong agin inaw. Si kakit di mat, Mari. Para day talaang. Dila agbain mo't day dyan aka anak kak, Mari. Nakasadsadot sika. Ti panagkunak kat saan mat, Mari. Nagagato pa'y ti ka anakam. Wen, talalaing agpamarang, Mari. Nagagat, no adda kayo. Ngam no dakda kami laag, ay namaray. Ultimo kanin na. Da kami pa'y kanila kay ko ti agluto. Amangan mat no na minsan laang anapasamak ti kasta, Mari. Kat sinubra ang manan ti istorya, Mari Jonah. Ay saan, Mare? Pudno ti ibagbagak. Ay na, nagrigatan ti kastoy. Imawag ka matatang. Kumusta ka dito, anak ko? Nasaya at lagtamat tatang. Ay nawaw. Masakit kang samit. Ininot matan nga agim imbag tatang. Nagtumara kun iti agas. Ay wanam ti bagim dita. Kan kita dagiti maaramid ah. Tulungam dan tim kanangkal mo. So badan ti kinaimpagdakan ka. Wan tatang. Kastamat tar aramida. Anong sampay lang? Tamo ba't aditay kabalan ti agbayad iti abang no bilang? Wan tatang. Di kay madanagan. Mano atawan laangan. Malpas ko matan ti kolehiyo. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, Vina. Amangan mat no nobyo matanday jay. Saan, auntie? Ni tatang ti imawag. Di na ko lulbudan, ah? Uray kitaan nyo ti cellphone ko, auntie. Sa anak nga gululbud. Ala, wanan.
Mangrabii ka mo't nga rudan. Nalpas kamin ka ni uncle mo itay. Wan, auntie. Siguraduam amalinis ti kusina sakbay amaturog ka. Nalawag? Wan, auntie. Matik daytan no siyak, auntie. Rumbang laang. Laglagi pam alibre ti panagnaed mo dito eh. Mabalin ka di ang makasarita ka, pare Percival. May papanitian niya, Marilani. Kastoy ngamin, pare. Tunggal umay ni Mari Jonah dito'y balay, kat maditi istoryana. Ay nawa. Kanyang itis istoryahan na. Nakasadsadot ka no ni Vena akaanakan nyo, pare. Ni Vena? Naglukon na dya tao. Tila istoryahan kin lawlawatan na. Ngamjak pat yan amin nga ibagbagana. Ngamin, kas makita kat nagagat mo ti kaanakan nyo. Talagang nga nagagat na dyan nga ubing no iti trabaho ti unag ti balay. Awan ti makunak iti dayjay. Talaga siguro nga awanan tinasaya at ama istorya ni Mari Jonah. Iso ati kaanakan nyo matan ti daddadaalan na, pare. Ay, Oray kadagiti dadduma ako kumari me, kasta ti istorya na. ay nawo. Kundi tulong day ta Jonah. Indon kwan. Idadanas na lagayam titultulungan na. Itikas dya kinagagat ti anak ti kapsat na. Ay, day tangarod pare. Di mo't maasyan iti kaanakan nyo. Naibaga ni kumarim ala iti maipapan iti pamadakas mo iti kaanakam. Agya apang madakas manan nga ibagbagam si ka Percival. Di ka man aging didiam mo. Ay, saan ka mawatan? No kastamod lagayam. Di mulat ako man inayaban ti kaanakan ta nga agnaed dito'y balay. Iso mo ti idadadanas mo. Anya? No sadot siguro, maawatak no makaungot ka. Ang itikas dya kinagagat na. Ay, sikat ayan ti parikot. Di ka man agpakalaing si ka Percival? Di ka lang maasyan iti ubing. Kundi tulong ka. Ngam kasta mater aramidam. Ay, una yun. Ay, pasensyakan ka ni Antim kaanakan. Apay ka di, uncle. Awan mo't dakas nga inaramid ni auntie kanya. Amok nga mum dagiti pa nagdadaal na kan ka, iti sangwanan dagiti kumari na. Ha? Uri siya, jak mauawatan ni Antim. Ang hindi ka maupupay ka na ka na. Say-sayatam kiti pa nagadal mo. Tapno, adan to may panakal mo. Agyaman unay, uncle. Napadasak mo ti kastay dagad adalakpay. Ket amok no ti mismo akabagyam ti mangidadanaskan ka. Ang pagbalinam latan ng inspirasyon. Adan to siguro pagnakman ni Antim. Wan, uncle. Agyaman manan. Importante, ada malpas mo. Uray adu ti trabaho dita, wano amom ti agdiskarte. Sa balilat ta, no makalpas ka iti adal. Saan tayo umat ngamin nga agpapada iti gasat kaanakan? Nangag ko ti saritaan nyo kani Vina itay Percival. Ada ka magayam. Itay pa'y. Awan ti amo kadakas anay bagak iti kaanakam. Idi pa'y amakadkadlawa ka. Agpudno ka man kanyak. Ada samat ilimlimad yu a relasyon yu iti kaanakak. Unay ket ti kasta klase ti panagpampanunot mon. Mamin ano ka di nga ibagakan ka, asaan arumba nga ikam iti dakas akay papananti kinaimbag ko iti kaanakam. Maamwak laeng nga adda kalukwan nga aramiden yu. Talaga apay balod ka. No di nakpat yan, adakan ka day tapakit. Naibaga kanyak ni Marilan iti maipapan iti pamadakas mo iti kaanakam. Ket di nak itulad kan ka, akaslawan kaasi na. Mismo pa'y akadaraam. Idadanas mo. Amom, nadalos ti panagpuspusok bakit? Ipasiguradok day ta. Ay nawaw. Addan samot ti saan nyo ang nagkinaawatan kinilakay mo, Mari Jonah. May sakamat Marilane. Ay nawaw, tanairama nakpay mare. Kasano? Inis istoryam gayam kanila kay ko ti inistoryaken ka may papan iti kaanakak. Dayjay, ti mako na a confirmation, Mari Jonah.
Narigat mo't no patsyak adagos dagiti istoryam. Kat saan ko pa'y mat nga mo ti pudno. Kat, pudno mo, tinis istoryak. Saan kanumat ko na nila kay mo, mare. At danayon dagiti istoryam, mare. Anya, Narigat man ti kasta, mare. Kasla di mo mat makita dagiti sakripisyo ti kaanakam. Tultulungam nga agpaiso ti kaanakam. Ngem idadanas mo mat piman. Nututuusan kat itrab-trabakwan ni Vena dagiti amin ama itultulong yu kankwana. Ure kaskasano, umanay mat siguron ti panagtrabaho na akasukat dagiti itultulong yu kankwana. Nagregat nga ta trabaho ti aglaba, agdalos, agluto, ken aginnaw, mare. syakla kanayo ng tidakas. Ay nawaw, agbalbaliw kang aminan Makidam ta. Uray dagiti kumarim. Saan na kaapat yan? Siyempre, makitkita damo ti sakripisyo ni Vina. Sa dino ti ayan day Avina. Apay adyak makita dito'y balay. Rimwar, tada klase na ita. Apay nalipatam. Ay, wangag paiso. Nakita? Kandi mo kumamot idadanas ti kaanakam. Tanaggagat. Tulungam kit day. Tapno inton makaturpos. Adamat may panakil mo anatulungam. Istrikto ak kadila unay lakay. Kaslamot nga min robot ti panagkitkita medya tao. Tidakis na pay. Ingkakat istoryaanan ka dagiti ko kumarin. Agrubwata kon, Auntie Jonah. Ay, mabit man lang, Vina. Allowance mo, italawas. Ay nawaw, sanin, Auntie. At dapay matya interview di napalabas alawas. Awatam kit din. Amok nga ado ti paggastusam. Ay, nakababain mat, Auntie. Awatam kunak lang arudan. Sa nabali, ta nagagat kamat at tumultulong dito'y balay. Anya tikin na nyo, Auntie. Saan samat ada kayo dayta? Ay, syak da ito, kaanakan. Kaya't ko lang ti bumaawikan ka. Iso nga, awatam kuman da ito akwarta. Ay, agyaman naklaunay, Auntie Jonah. Awan anyaman na. Basta say-saya atin ti panagadal mo, kaanakan. Ay nawaw! Di ka agsao iti ulbod maipapan kadagiti tao at tultulungam. Nang runa no adamat ti araramiden da, tapno masubadan da ka kadagiti maitultulong mo kadakwada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.